laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe en julɓe tedduɓe teddirɓe diina islam ka radio laawol kisal ɗo. Haray men salmini o nokku ɓe ko wonirɗon e o kiikiiɗe meɗen ɗo. E haray no andirɗen noon e jumaare ɓe e jumaare e o leer ɗo haray hiɗen mari fottugol ka radio meɗen ɗo invita karamokoɓe men tedduɓe ɓe ara ɓe andintina en ko yowiti e diina men kam. Haray no andirɗen noon haray hannde kadi ko ɓeeɗo ustaasiɓe men e mawnuɓe woni ko engutuɗen ka radio ɗo. ɗulle ko ustaasi Mouhamadou Ramadane Ba woni ko ɓe makete ko ɓe bita e Tindi Madina e haray ɗen innaɓe ko saɗi ko tooɗi haray ɓeɗo noon ko Niger woni ko ɓe hikkorani en kono nini hiɓe Guinée ka meɗen e haray men weltanike ɓe fota men inniɓe ko saɗi ko tooɗi ka radio haray men weltanike kadi auditeur ɓe ɓen fof haray men watta micron e sooke maɓɓe inchallahu haray ustaasi Abdallahi ɓe mari empêchement gokkun ɗo ko ɗum waɗi ɓe wawali natude mi andas ɓe waway natoyde ɗo kono inchallah so tawi kadi ɗum ɗon iwi ɓe waway arde ɓe tawtoya en bisnillah haray on fof ɗon weltanayi ɗon du ana haray sadio men assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray men jonniti on micro o waaleykum salam bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulihi alkarim wa ala ashabihi الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يتي الله سبحانه وتعالى أن سيدتك وندما على حمد له ينقل دوال فينا كنكو أن ترك الله بيد جمع كثير دون الله مكو محمد صلى الله عليه وسلم صحابة مأبئ بينغور مأبئ كلا jokkituɗo ngol laawol ngol ɓe addi ɗo ha ñande yawmal qiyama haray ɓaawo ɗum ɗon miɗo wiya noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray ɗum noon kono gelorɗon noon ko ahadi meɗen ndi ahuduɗen ɗum fottugol e oɗo radio e oɗo kiikiiɗe fi fiiridugol nde ɗo hirde andintidirgol fi ko yowodiri e diina meɗen ka. haray noon ɓen tori allahu tabaraka wa taala yo allahu arsiku en ka yewten ɗo tawata kaka iwri ka deftere makko e ka sunnanelaɗo makko muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko waɗi noon peewal ngal fof ko e ɗiɗo iwata kala ko iwali e ɗiɗo haray gasata wonde peewal gasata wonde hunde nafayde. haray noon no ɓe holliri noon ko siɗɗo moɗon so woni tun min mi andinay ɗo wondema hina karamokojo sakko wona ko karamokojo mawɗo haray ko jangganakujo taalibajo sabu tun haray si tawi mawɗo maɗa yamirima hunde haray ko ma ɗoftoɗande ko ɗum ɗo waɗi simiɗo ƴettude konngol ɗo haray ko yeru ɗum ɗon hina fi hara miɗo hewti ɓen karamokoɓe wowɓe seenagol ɗo kono noon ɓay haray ko wallidirgol wi'a ko ɗum waɗi si tawi mi jaɓi nduɗo noddandu mi fo e muɗum aɗa mbo tori allahu tabaraka wa taala onon sikkuɓe lam ɓen nde ɗo moƴƴere yo allahu waɗan ɓuri ka sikkuɗon mi ɗon aɗa min kadi allahu arti kam mi yewtugol ɗo ko tawata ko feppodiri e yiɗi makko yarluye makko. aray siɓɓe tedduɓe en suɓino mawdu ko yeeteten yewteten seeɗa e nde ɗo dumunde raɓɓiɗu nde ɗum woni la tahsar hayataka bi mana wota giru perda gurdam maɗan wota pirdu gurdam maɗan ko honno ɗum wawata wonirde ma ko honɗum woni ɗum ko ati kon taho nde ɗo yewtere faala jama o yo watta yila moƴƴa tasko ɗen wallidiren ɗaɓɓugol ko honno ɗum ɗo wawata wonirde. ko waɗi noon neɗɗo kala neɗɗo kono o yangori wo o wawi andurgol ko honɗum woni gurdam no o jangiri wo o ɓeyday andugol ko honɗum woni gurdam no duuɓi makko towiri wo o ɓeyday andugol ko honɗum woni gurdam. heddo noon ngal gandal makko ɗon si tawi o faamay ngal e si o ronkay ngal faamude si o faami ngal heddo noon
e o golliraygal ka olon kaygal gollirde. haray o mawdu o meɗen imo hecci wonɗo e wolude on, kono ko sabu jikkugol wonɓe e heɗade ɓe moƴƴere wondema hiɓe ɓuri wonɗo e wolude on gandal e faamu, ko ɗum waɗi si mimmini oɗo mawdu e oɗo sa'i e wono oɗo radio taway ɗo miɗo andi ɓurɓe la mbuyhino heɗade. koko tawi kon hino maapininmi e yoga e tasakuyeji ɗi mi taski e mburdal yimɓe ɓen, miɗo faala ka wallanmi ma kami wallidira fi heɓugol solution ɗum ɗo, ko ɗum waɗi simi addi ɗum ɗo ka meɗen ɗo e oɗo radio. ko fiyo fuu waɗu ɗum ɗo mapa muɗum, waɗu ɗum ɗon programme muɗum, ko honno waweten heɓugol on solution ɗon. wota perdu gurdam maɗan ko ati kon taho ko honɗum woni gurdam, ko gurdam honɗam faandi ɗen ɗo. siɗen andi Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi ko wi'ete kon mayde, o tagi ko wi'ete kon gurdam. jomiraɗo wi khalaqa almawta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. o tagi mayde nden, o tagi gurdam ɗan. jomiraɗo ati tagugol mayde si o tagi gurdam, bi ma'ana neɗɗo on ko mayde o atori si o ari ka gurdam, ɓaawo gurdam ɗan kadi o heɓa mayde goo. e aya goo jomiraɗo hino ɓangini ɗum ɗo ko ɓuri e ɓangude. jomiraɗo wi kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. jomiraɗo wi ko honno wawoton yeddirde allahu. kayfa takfuruna billah, istifham taajjubi, mana ko landal, kono landal ngal ko haawagol ngal ardi kono kaawe moɗon ebbahiɗon hawni. onon ko honno wawoton yeddirgol allahu on. kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan, alhaali moɗon ko laatino ko on mayɓe, on wuura on mara ko wiyete kon wonki. fa ahyakum, kanko allahu o yilti o wurni on. tumma, ɓaawo o wurnude on, yumitukum, o waray on. summa, ɓaawo o warde on kadi, yuhyikum, o wurnitay on. ko gurdam honɗam wonɗen e wolude fii muɗum wata a perdu. gurdamji ɗiɗi hino ɗo, maydeji ɗiɗi hino ɗo. kuntum amwatan, mayde aranere nden. fa ahyakum, o wurni on gurdam go'o. summa yumitukum, refti o wara on, woni maydeji ɗiɗi. summa yuhyikum, refti o wurna on. tayib, mayde fuɗɗora, gurdam sakkitora. gurdamji ɗiɗi woni ɗon. nokkugo jomiraɗo ɓangini ɗum laɓɓini poskadi ɓuri ni rabbana amattana snatayni wa ahyaytana snatayn. jomiraɓe amen, joma amen, a wurni men gurdamji ɗiɗi, a wari men yani maydeji ɗiɗi. joni noon hiɗen wi'i e yewtere meɗen nden ko wota perdu gurdam maɗan, ko gurdam honɗan, ko gurdam wonɗan ɗan hakkunde maydeji ɗin ɗiɗi. ɗum woni gurdam aduna ɗan wi'aɗa wata perdu. ka ko gurdam wonɗan ɗan hakkunde, wonɗan ɗan ɓaawo mayde sakkitinde nden, ɗum woni gurdam ɗan lahara. ko honɗam wi'aɗa ta perdu, la tahsar hayataka. haray ɗo o si tawi en taskite bani adama on, en taway allahu tabaraka wa ta'ala ino waɗanimo geɓe ɗiɗi mawnuɗe ɗiɗi, ko ɗen ɗo waɗimo kanko bani adam. ɗum woni o waɗanimo nduɗo ɓandu, ndu annduɗen fii muɗum, ndu reenuɗen, ndu yi'eten, ndu memeten. o waɗanimo goɗɗum ko wi'ete ruuhu, konko hino wona e nder ɗum ɗon ɓandu, ko tawata en yiirata ɗum yiitere meɗen, bal ko batteji muɗum tin tun waweten yi'ugol.
nduɗo ɓandu tun bani adama on o wawata wonde bani adama, o wawata wonde neɗɗo. ko ɗum waɗi neɗɗo on o wi'ama neɗɗo, o fembama inde makko nde Muhammadou Ibrahima, fodde ɗiɗo ɗiɗi hino bakkodiri. ñande ɗi serti wo hande kadi inde makko nden nde wayloto nde wontata wonone nde. e misal joni e ndaari Allahu tabaraka wa taala ka yewtuno fi tagugol neɗɗo on ko jomiraɗo wi'ino fa ida sawaytuhu wa nasakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. kaw yewtuno malaika ɓen inni khaliqum basharan min tinin fa ida sawaytuhu wa nasakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. wondema mi tagay ɗandinke immorde e loopal, si tawi noon mi gayni moƴƴinde ɓanndu makko ndun sawaytuhu, si mi moƴƴini ɓanndu ndun no mi faalira noon, haray gasi la jomiraɗo ni wa nafakhtu fihi min ruhi, mi wutti e makko ruhu an on ko on suma o wawata timmugol. wa nafakhtu fihi min ruhi on suma haray faq'u lahu sajidin, on suma suuye sujjanommo, par ce que ko on suma haray o timmi bani adama. ka wonno tum ɓanndu ndun ɗa'a o timmali, o haton jina o timmali, o heɓali ngal ɗon teddungal ka o wawata sujjanede. ko ɓaawo ruhu on wattede ɗon o woni bani adama, on suma ko on saa'i ɗon jomiraɗo yi wala kadi karramna bani adama, min teddini ɓiɗɗo adama on ko tumande ruhu on e ɓanndu ndun hawtodiri. tumande hewtoyi neɗɗo on o wuuriɗan gurdan ɗo, ɓe mana ilaka ruhu on wutta ɗon waɗa e ɓanndu ndun foti noon hara ko adama ƴettuɗen on ɗo wi'anoɗo tagete e loopal, ruhu on wutta e makko, ma ɗum ko enen bani adama tagaɓe ɓen immorde e ndiyan ɗan mani. ɗum ɗo kadi qur'ana hino ɓangini ɗum ɗon, nelaɗo sallam hino ɓangini wondema neɗɗo on o wona e toɓɓere maniyu balɗe 50, o wona hoɗɗere ƴiƴam balɗe 50, wona huuri tew balɗe 50, tumma yursala ilayhi malaikajo on suma nele e makko, o wutta ruhu on e makko. tayib si o wutti ɗo ruhu on, hande kadi o woni wurɗo, o iwi e étape mayde aranere nden, ka o wonno ƴiƴanɗa ma ka o wonno toɓɓere ndiyam mani ko o mayɗo ɗon, ka o wonno heɗɗere ƴiƴam ko mayɗo ɗon memminatako, ka o wonno huyre tewu ko mayɗum, ko ɓaawo ruhu on noon wuttede e makko, tumma ahyakum ɗon jomiraɗo inni o wuura ɗon ko on suma o fuɗɗoto gurdam makko ɗan. joni noon ɗan ɗon gurdam ɗan o fuɗɗi ɗon, gurdam ɗan o nangani laawol ngol fi argol e hoore ndiɗo leydi e oɗo aduna. eɗen andi jomiraɗon wa khalaqakum atwara, o tagi on e étape ji o moƴƴina ɗon neɗɗo on o wuura e nder ɗan gurɗam wonɗan e nder ko o woni ka nder reedu yumma makko ɗon. ɗan ɗon gurdam ko gurdam yani ko étape arano on noon e gurdam makko ɗan. ko ɗan ɗo gurdam ka nder reedu makko wiɗen wota o perdu, o owaye na ɗan ɗo few. ɗan ɗo hay e fus en wawata ɗon, o wawana hoore makko, en wawanamo hay e fus kawande mo ɗon ala, na ɗon ɗo wiɗen yo tawata o perdu few. o iwi ka teege yumma makko ila ñande o jibina, o ari ka hoore leydi ɗo, o ari e étape ɗo. ila ñande o ari e hoore ndi leydi ɗo, haa ñande o ruhu tawtunoɗo nduɗo ɓandu yalti kadi ɗan gurdam wonɗan hakkunde ɗon. ɗan gurdam wonɗan hakkunde ɗon ila ñande o ari ka hoore leydi ɗo, haa ñande wi'a a timmi, o timmi ma o feƴƴini ma o maayi no yewtirawo. ɗan gurdam ɗo woni gurdam aranan ɗan e gurdam neɗɗo on. ko ɗan ɗo noon wonɗen e wiide wota o perdu. ko fii hon ɗum ko waɗi ko ɗan ɗo gurdam ɗan o wuurata ɗo, ko ɗan ɗo si o perdi ɗan ɗo
automatiquement haray o perdi sakkitiɗan ɗan. Si tawi o perdali ɗan ɗo o gañike ɗan ɗo, haray ɗon kadi automatiquement haray o gañike sakkitiɗan ɗan. Kadi ko ɗan ɗo o mari option waɗugol ma salagol waɗugol ɗan gurdan ɗo. Amma gurdan sakkitoran ɗan to ɗon o mara option hadde kadi ko o wonaɗo wi'ede yo waɗu o suusata ronkude wadde ka o wi'a yo waɗu kon, bal ko o waɗanteɗo ma ko o waɗeteɗo waɗu ala ton. Kanko fayda o ala ton golle, ko imma ko o waɗanteɗo yo allahu jewnu en e ɓen naadede aljanna gollane addane nemaji, ma ɗulle ko o waɗeteɗo yo allahu dande en ko naadeteɗo yiite lette. Idan ko ɗum waɗi programme on fuu ka o yowi ko e ɗan gurdan aranan ɗo o ka hoore leydi ɗo, ka o wonata kon ka hoore leydi ɗo, ko ɗo yewtere men nde woni wota o pirdu. Idan en wi'i haqiqa gurdan ɗan faandiɗen ɗan, gurdan ɗan wonɗen e yewtude fi muɗum ɗan, ko ila ñande neɗɗo on o hewti e hoore ndi leydi ɗo haa ñande o feƴƴi wiiɗen wota o pirduɗan. Tayib, joni noon ɗan ɗo gurdan kadi ka hoore leydi ɗo allahu tabaraka wa ta'ala hino waɗani ɗan ko wi'ete kon étape ji, imo sendi ɗan e étape ji tati. الله سبحانه وتعالى وي الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. وسندي دان غورنان دو بتكتاتي وإنكو الله تبارك وتعالى تجيون إمرد اللور من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ويلتي او وادي باو nden do lore o wadi ko wiyete kon cembe dole mbawdi. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ويلتي او wadi باو nden don dole bawo ndin don mbawdi o watti lore go sakkitorum e puri. طيب idan ɗan ɗo gurdan ɗan wonɗa e wuurude ɗo juutuɗo gurdan ɗan wo ko mbawdi wondi hakkunde looreji ɗiɗi. fuɗɗode makko nden ko o lo'uɗo, sakkitode makko nden ko o lo'uɗo, cembe e mbawdi raɓɓiɗundi hino hakkunde ɗin ɗo looreji ɗiɗi. Si a ndaari loore aranere nden en faandaaki nden ka wi'ugol makko wota o pirdu ngurdam makko ɗam few. Na nden ɗon kadi loore faandi ɗen, na on étape ɗon faandi ɗen. ɗum ko ilaka o jibinaaɗo haa ñannde o helli faa, haa ñannde o waawani hoore makko, haa ñannde haqqille makko ɗen timmi, sharia on fawi junngo e makko, waɗɗini e hoore makko ka waɗɗii kon, nanngitiri mo kala ka harmi kon si o gollii. ko wontiri sengo ley ɗon kon fof hinaa ɗum ɗon faandi ɗen wota o perdu. ko waɗi ɗon fewndo ɗon sharia on nanngataamo. mo feƴƴinii fewndo ɗon si tawii ko julɗo, sharia on ko ñaawatamo koye julɓe ɓen, o alaa probléme ñannde yawmal qiyama. bo bum ka feƴƴinta 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans haa ko attiri ley toon haa sengo dow ɗon seeɗa. ɗum ɗo fof oɗo wiyataake taw perdu ngurdam makko ɗan. ko waɗi noon hay o yahi fewndo ɗon, on ɗon inchallahu minal makbulin, ko jeyaɗo e jaɓaaɓe ka allahu tabaraka wa taala. ko waɗi noon o hewtaali duuɓi ko o nanngitirtee ɗon. tayib, mo feƴƴiiɗon noon ila ñannde o heɓi ko wiyetee kon kelle fuyee, o waɗɗii kon fof waɗɗiimo, ko harmi kon fof si o meemi o watta nangireede, ɗum woni o yettii kelle fuyee makko ngara o woni sagata, hakkille makko ɗen timmi, mbawdi makko nin ndi timmi, imo waawi wiide mi waɗay huunde o waɗa nde, mo waawi wiide mi sali mi waɗata huunde luttitanamo hara o waɗaali nde. ko ilandema ɗon wonɗen e wiide la tahsar hayataka ya ahi
wala takhsari hayataki ya ukhti wata perdu ngurdam maɗan ko an yo tiɗɗo gorko wata perdu ngurdam maɗan ko an yo tiɗɗo debbo ilandema ɗon ha ñande ndeɗo loore ndeɗo ɗanɗo ko wiyete ndiɗo mbawdi ndi lanni loore ɗimmere nden naati ko waɗi noon ko ndeɗo tumbere o mari option wi'ugol mi waɗay ma mi waɗata mi sali luttitanamo fay kun hewtali ɗo kunɗo hiku waɗine ka kun anniyaki ko waɗi ku wawana hoore makkum mawɗo feƴƴuɗo ndi mbawdi ɗo himo waɗine ka o anniyaki fi honɗum o wawana hoore makko si o wallaka haray moƴƴa joni noon ko faandiɗen la tahsar hayatak kadi o dumunde mbawdi ɗo kala mo perdali nde dumunde ɗo automatiquement o perdoyta dumunde hikkinde ɗon nden ka nayewu makko bi idnillahi taala kala perduɗo ɗum ɗo automatiquement sihina mo allahu tabaraka wa taala teɗɗiti sihina mo allahu faabi ko ɓuri kon mo perdi nde mbawdi makko ndin ɗo o perdoyay ka nayewu makko yo allahu tabaraka wa taala dandu en sihina mo allahu faabi idan joni noon fiyo en précise fiyo e waɗu tahdid ko gurdan honɗan faandi ɗen en wi'i ko gurdan wonɗan ɗan hakkunde maydeji ɗin ɗiɗi e nder ɗan ɗon gurdan kadi en wi'i étape ji tati hinoyeɗan ɗon gurdan loore e mbawdi e loore hina loore aranere nden faandi ɗen ɗo bal ko gurdan ɗan ka o waawi ɗon ka o waawi wi'ude mi waɗay ɗon o waɗa ko waawi wiide mi waɗata ɗon luttitanamo ko ɗan ɗo gurdan wi'uɗen wata on tigiɗi perdu mawdu meɗen o wiɗen la tahsar hayataka wata perdu gurdam maɗan en andi ko honɗum faandiɗen ko gurdan honɗan faandiɗen ɗo joni hino heddani en andugol ko honɗum woni perdugol gurdan ko waɗi noon boyi kadi hino manki faamugol ɗo moƴƴa enen julɓe ɓen enen anduɓe ɓen wondema neɗɗo on hino mari ɗi gurdanji ɗo ɗiɗi e ɗi maydeji ɗo ɗiɗi no daarirten peesirɗe meɗen ɗen wondema oɗo kanko o gañike e oɗo perdi e tawayɓe ɓen kaɓe hooli ko gurdan ɗaɗon ɗo tun in hiya illa hayatuna duniya namutu wa nahya wa ma nahnu bi mabu'uthin kamɓe koɓe wi'i wondema gurdan amen ɗan ko ɗan aduna ɗo meɗe wuura meɗe maaya lanni ɓen immintinoytake taha halas peesirɗe ɓen ɗon ɗen wondema oɗo ko gañiɗo ka gurdan makko e peesirɗe men ɗen enen hina peesirɗe goota hina balansi gootum jogi ɗen ko waɗi noon ko maapini kon kadi ko buy e wi'ayɓe ɓen ma ɗum tawayɓe ko julɓe kono tawata ɓe heɓaali haqqille julɗo ɓe heɓaali faamu julɗo kamɓe peesirɗe maɓɓe ɗen ɓe wallini peesirgal julɗo on ɓe ƴetti peesirgal mo gomɗinaaka gulɗo on gomɗini kon ɓe peesiri ɗum ɗon kamɓe neɗɗo on si tawi o moƴƴini gurdam makko ɗan o gañike ka gurdam makko ma o perdi gurdam makko ɗan kamɓe peesirɗe maɓɓe ɗen ko honno goɗɗo andirte o gañike gurdam makko ɗan ma o perdi gurdam makko ɗan ko tuma nde si ɓe yi'i suka ɓe tawi suka on o jangi ha o gayni université o heɓi golle ka tawata o heɓay dollarji buy e nder lewru ndun ma ɗum faranji buy e nder lewru ndun o yoɓete 5 millions 10 millions 15 millions ma ɗum 1200 no 3000 dollars 4000 dollars ɓe yiye on ɗum suka tawa himo udditi compte bancaire makko kaw heɓi kon fof himo wadde ɗon himo investisude soit himo darnude ɗa étage mo waɗiɗa école himo waɗiɗa ɗumɗa e ɗumɗa ɓe nanno vraiment o prépari avenir makko on vraiment ko oɗo on gurdam makko ɗam bonali kamɓe ko peesirgal maɓɓe ngal noon amma oɗa tawayɗo o waɗali université oɗa tawayɗo
o ala gollude ka o yoɓete ɗin ɗon mbuuɗi oɗa tawayɗo o ala suudu oɗa tawayɗo koye location woni wonde hara mo yaltine coggu muɗum non oɗo il a perdu sa vie o perdi gurdam makko ɗan ayi ko peesirgal maɓɓe ngal noon amma noon enen peesirgal meɗen ngal enen julɓe ɓen kala julɗo tawɗo hino mari haqqille julɗo hino mari faamu julɗo ko hongal woni peesirgal makko ngal ko honno kanko o andirta wondema hihi oɗo ko goonga o perdi gurdam makko ɗan maɗulle oɗo ko goonga o gañike gurdam makko ɗan ko honno andirta ɗum kanko haray enen ko ngal ɗo peesirgal wonɗen e peesirde hannde fiiyo en waawu gollitirgol o wasiyeɗo fiiyo gooto kala e meɗen waawu gerde hara o perdaali gurdam makko ɗan haray allahu tabaraka wa taala o wi ma farratna fi lkitabi min chey min accaali hay e huunde haanande ɓangineede min welsindaaki e hay e huunde haanande ɓangineede si hina ɗum min ɓangini ɗum e nder deftere nden ɗum woni alqur'ana o kala ka humpaɗa kala ka faalaɗa faamugol si tawi haqqille ɗen hino hisi si tawi gandal ngal hino woodi si a udditi alqur'ana on a heɓata probléme si hina a yee solution makko a heɓata probléme e hoore leydi ndin ka yimɓe boyi ronki faamude woɓɓe faami wondema probléme ji ɗin ko enen ɗaɓɓitanta ɗi hoore meɗen fi solution majji laa si en heɓay solution probléme ji meɗen ɗin wallahi ko ma yeltitoɗen ka alqur'an ala probléme mo marɗen hannde e hoore leydi ndin probléme mapinɗo joomiraaɓe haqqillaji ka wi'eten kon joomiraaɓe haqqillaji hakkunde psychologue e ko nangine muɗum no ɓe noddirta ɓe ka tawata ɓe ronki solution muɗum si hina si yiltitama ka qur'ana wallahi en heɓay solution muɗum kono sharti on ko yo taw hara ko anduɓe alqur'ana hendinde ko anduɓe alqur'ana janginde ko alqur'ana tawa kadi wonɓe e heɗade ɓen hihiɓe jaɓay ko alqur'ana ñaawi kon en heɓay solution probléme ji ɗin fof idan fiyo en andungal ɗo peesirgal jomiraɗo subhanahu wa taala hino ɓanginani en ɗum aya arano on jomiraɗo wi'i qul inna alkhasirina alladina khasiruu anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika huwa alkhusranu almubin inna alkhasirina tabitino perduɓe ɓen perduɓe gurdam muɗum ɓen ko homɓe woni ɓen ko hombo woni perduɗo alladina ko ɓen khasiru perduɓe anfusahum wonkiji muɗum bi maana perdi wonkiji muɗum wonkiji maɓɓe ɗi ronki wonoyde kaɓe faala yoɗi wonu ɗon wa ahlihim ɓe perdi ɓeygureji maɓɓe ɗin ɓeygureji maɓɓe ɗi ronki wonoygol kaɓe faala yoɗi wonu ɗon honde tuma yawmal qiyama ñande dargal a andi enen jaka peesirgal meɗen ngal ina gurdan arananɗan tu wonɗen e ndaarugol fiyo en andu wondema kaari perdima gañike bal en ndaaray gurdan fewndiɗan ɗan ka fewndiɗon kon ka o fewndini kon kanko neɗɗo on ndaaren gurdan sakkitiɗan ɗan ka haani yahude ton kon ka fewndoyto ka waɗoyta ton kon eɓɓidiren ɗum ɗon e ka oɗo neɗɗo fewndini kon si tawi en tawi kaka ɗaɓɓa ka gurnan sakkitoran ɗan ko ɗum ɗon o fewndini ka hoore leydi ɗo wiyen oɗo o gañike ko waɗi noon o heɓoyay ka wonki makko kin faala kon ɓeygure makko nen kadi wonoyay ka o faala ɗon amma noon si tawi neɗɗo on o tawi ka o fewndini ɗo kon ka hoore leydi ɗo ko konko tawata nangoyaymo gaɗa to nangamo kanko e ɓeygure makko o perda ɓe fof haray oɗo kadi ko ɗum ɗo woni ko oɗo ko woni perduɗo jomiraɗo wi innal khasirina ko woni perduɓe ɓen hinaɓe marakuɓeje ɓen ko woni perduɓe ɓen hinaɓe heɓali golle ɓen ko woni perduɓe ɓen hinaɓe wonɓe e luwasi ɓen la na ɓen ɗo woni perduɓe
alladina ko ɓen khasiru perduɓe anfusahum wonkiji muɗum wa ahlihim yawma alqiyama ñande darngal kadi jomiraɗo ini ala ande faame wattanayila ƴoƴe fine harfu tambi fine ande wattanayila faame moƴƴa dhalika ɗum ɗon huwa alkhusranul mubin ko ɗum tigiri woni perdi mawɗumi ni kono noon kala ka goɗɗo perdi ka hoore leydi ɗo haray himo wawi heɓɓitade kono si perdi ndin ɓangoyi toon haray heɓɓitata ko few no gasa goɗɗo inna ɗo tigi tigi faamike kono hino manki seeɗa jomiraɗo fensiti ɗum nokkugo kadi moƴƴa fiyo faame moƴƴa ko waɗi noon alqur'ana on ko ari ko fii ɓangingol laawol ngol li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ko fiyo halkotoɗo yo halko e hoore ɓangi wuurowo kadi wuurowo ka no Allah faalira noon wuura kadi fii Allah ɓangini kono dow ɓangi jomiraɗo wi ɓul yeetiɓe landiɓe a unabbi'ukum e on accay mi yeeto on qul a unabbi'ukum bil akhsarina a'mala on accay mi yeeto on ko homɓe woni ɓen ɓe golleji mum perdi on accay mi yeeto on ko homɓe woni ɓen ɓe gurdam muɗum perdi a unabbi'ukum bil akhsarina a'mala himen accay ya Allah jomiraɗo wi hino catégorie ji maɓɓe ɗin ɗo hino sifaji maɓɓe ɗin ɗo alladina ko ɓen dolla ɓe poɓi ɓe boni ɓe perdi alladina dolla sa'yuhum fi lhayati dunia ɓen ɓe golleji muɗum boni ka gurdan aduna ɗo kono probléme on wahum tawa kamɓe ɓen ɗon yahsabuna hiɓe sikka annahum wondema kamɓe yuhsinuna hiɓe moƴƴinde sun an moƴƴingol ya Allah wattanen ɗo yila moƴƴa siɓɓe tedduɓe Allahu tabaraka wa ta'ala ko konti kanko yimɓe perduɓe ɓen ko ɓen wonɓe e gollude golleji tawa kamɓe e sikke maɓɓe ko golleji moƴƴi kono tawa ka Allah hina ɗum o faala ko ɓen o konti perduɓe kamɓe ko honɗum noon wiiɗa fii on neɗɗo wonɗo e gollude golle tawa kanko tigiri himo felliti ko ɗe bonɗe jentoɗe moƴƴa qur'ana ka woni yewtude alladina dalla sa'yuhum ko ɓen ɓe perdi poɓi yangi maɓɓe golleji maɓɓe fil hayati duniya ka gurdan aduna ɗo boni ɗo few kono tawa wahum tawa kamɓe yahsabuna hiɓe sikka annahum wondema pellet kamɓe yuhsinuna sunnan hiɓe moƴƴinde golleji maɓɓe ɗin bimana ko wona e wowlede ɗo yimɓe perduɓe ɓen ɗo ko ɓen juulayɓe julde nde Allah shar'ina ɓe sikka kamɓe ɓuri maɓɓe e moƴƴude ala woɓɓe maɓɓe fiɓa komo ɓe naajoyta aljanna heddina ɗo fii kamɓe on kan kono tawa golle ka ɓe golli kon hina ɗum Allah faala julde nden na ɗum Allah faala korka kan hina ɗum Allah faala hajjo on na ɗum Allah faala zakka on hina noon Allah faalira ko ɓeeɗo joomiraɗo kañum wi'i ko perduɓe ko ɓeeɗo joomiraɗo ni jentemi yeeto on ko homɓe woni perduɓe alladina dalla sa'yuhum fi lhayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ɓeeɗo woni perduɓe ɓen ko honɗum noon wiiɗa fii oɗo neɗɗo wonɗo e gollude golle tawa kanko tigiri himo felliti wondema ɗen ɗo golle ko bonɗe si tawi fellituɗo on ko woni konko moƴƴi on ɗo woni perduɗo ɓay hina ɗum Allah faala ko honɗum wiiɗa e on ɗon neɗɗo kañum tawɗo pellet kanko tigirimo felliti ɓay pellet wonɗo e jeenude hino felliti ko bone o woni ɓay pellet wonɗo e gollirgol riba hino felliti koye bone woni ɓay pellet accuɗo julde komo felliti koye bone woni ɓay pellet humuɗo dewgal e hoore dewgal hino andi koye bone o woni ɓay pellet ɗiɗo boneji fof hara on tigiri no felliti pellet ko bone o woni e muɗum haray oɗo ko nun wiiɗa oɗo haray ko oɗo ɓuri perdude idan jomiraɗo wi alladina dalla sa'yuhum fi lhayati dunia wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ko honɗum waɗi ɗum ɗo jomiraɗo ɓurti sifagol ɓe o wi ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fa habitat a'maluhum wala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna
o wi ko ɓeeɗo woni ɓen yedduɓe aayeje joomi maɗen ɓeeɗo sikkuɓe hino moƴƴinde golle tawi golle maɓɓe ɗen ko perdi ko defiɓe ɗum ko ɗiɗo piiji ndan ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i ko ɓeeɗo woni sennuɓe aayeje joomi muɗum ɗen aayeje ɗen ɗo hino yahi e nooniji aayeje goo hino ton ko windiɗe ɗen ka nder kaamilu ɓe fenni ya ayuha alladina amanu innama alhamru walmaysiru walansabu walazlamu rijsum min amali cheitani fajtanibuhu ayawal windingal ka nder qur'an beere e carte en ko nanditete e muɗum fof jomiraɗo wi fajtanibuhu ɓe fenni ɗum few ɓenni min ala e heɗade min ala e nande minen ko ɗum ɗo woni golle amen ɓe fenni wala taqrabu lfawahisha wata on ɓatto pankareji ɗin jeeno ɓenni o minen ko ɗum tigiri men tumboto ɓe fenni ayeje wonɗe ɗen ka nder alqur'ana aqimu salata ñinne julde ɓenni o min memata few ɓe fenni ɗum maɗulle ɗon ko fennirɓe salagol ɓen woɓɓe goo fenniri honɗum ɓe inni men juulay kono noon men juulay julde nde Allah shar'inaali men hooray kono men hooray korka ka Allah shar'inaali men ittay zakka kono men ittirtaano Allah wiino men ittata fof maɗum haysi men itti fof men jonnata jonneteɓe ɓen ko men faala comme men watta kafaru bi ayati rabbihim ɓe fenni ayeje joomi maɓɓe ɗen ɓeeɗo ko fennirɓe ayeje alqur'ana ɗen honɗum hina innugol men waɗata dey ko woni ma men waɗay ka haɗa kon ko woni ko wiya kon yo waɗe ma no wiira noon min waɗirta noon few ɓeeɗo ɓe fenni ɗum ɗaɗen kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi ɓe fenni hawroygol e allahu tabaraka wa taala ko wonno ɓe fenniri hawroygol e allahu tabaraka wa taala tuma nde neɗɗo felliti ka ɓernde makko wondema pellet o daroyto yeeso rabbu samawati wal ard allahu tabaraka wa taala lannitomo ɗe golle ɗe o woni e gollugol ɗo be babtu kanje tigiri o wi'amo a gollude hunde kaari e ñalande kaari e leer kaarijo e nokkel kaari an e kaari wonduno ɗon golliduno ma an tun wonduno wonɗo ɗon golluɗa ɗe ɗo golle si tawi neɗɗo on hino felliti ɗum noon ka ɓernde makko siɓɓe tedduɓe est ce que oɗo suɓata ko waɗa est ce que oɗo o fokkitay gollugol golle o yeƴƴito o ndaara si goɗɗo goo ala ɗon tawa ko sabu fellitugol makko golle ɗen hino boni ko ɗum yeƴƴintinnimo idan haray ɓeeɗo kafaru bi liqa'i rabbihim ɓe yeddi wa liqa'ihi ɓe yeddi honɗum hawroygol e allahu tabaraka wa taala joni noon ɓay ɓe waɗi ɗum ɓe yeddi ayeje ɗen wiɗen ayeje ɗen ko windiɗe ɗen ka alqur'an ayeje goo hino ton hina windiɗe ɗen ka kaamilu ko ayeje wonaɗe e yi'eede ɗen ñande be ñande hiɗe reeni ayeje hiɗen yi'ude ɗe kono probléme o yimɓe ɓen hino ɗaɓɓande ɗe sabuuji ma hino ɗaɓɓande ɗe goɗɗum ngoo ka ɓe wowla fii majje fii majjintingol wondema allahu ka addiri ɗe konko fii hunde kaari e misal ñande be ñande nde mayde hino arde ƴetta yimɓe hakkundeji meɗen ha hande kadi joni mayde nde nde wonti hande kadi hina hunde hulɓininde ayi e fure hino ronda rondiɓe fure on a sikkata ko fure ronda ayi e ka nder berɗen hino surrede tawa woɓɓe hino communique ton hino waɗa programme ji muɗum a wiyata ɓen on mo ɓe addi ɗon ko wonnoɗo e waɗirgol programme wono ɓe woni e waɗirde programme no ɓen waaliɓe ɗon fop ko programme ji acci ka hoore leydi ɗo si naati ley ɗon tawa tasa kuye fus ala ton e nde mayde ɗo hino jeeya eɗin ayeji wonɗi e wadde hoore leydi ndin ka tawata ko masalan wono weñugol ngeeɗo nangue ma ɗum weñugol nduɗo lewru ɗum ɗon hino wadde kono joni ɓay gonga maɓɓe science yalti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama fewno ɗum ɗon waɗunoɓe inni inna alchamsa walqamara ayatani min ayati llahi la yahtifani li mawti ahadin wala li wiladati ahadin aw kama qala sallah sallam wondema lewru ndun e nangue ngen
ko ayeje ɗiɗi e ayeje Allahu tabaraka wa ta'ala ɗiɗo ɗi weñirta sabu goɗɗo jibinama ma sabu goɗɗo maayi idha ra'aytumuhu fasallu si on yi'i nange nge weñi ma lewru ndu weñi ko yo on juulu kono hande kadi ɓaytu woni science yalti si nange nge weñi hande kadi argument ɗaɓɓama ko lewru ndun lombi hakkunde nange ngen e leydi ndi ma leydi ndi lombi hakkunde nange e leydi aw kama yaqulu no ɓe wirirta noon hande kadi wondema ɗum ɗo ko maande koyo hulɓi yimɓe ɓe yoɓe rutto ko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗum ɗo montama majji on aya ɗon o majji few ko ɗum waɗi ɗum ɗon waɗay journal ji ɗi won ay canal ji ɗi waɗa tawa ka nelaɗo wiwno kon idha ra'aytumuhu fasallu so yii ɗum ɗo juule tawata julɓe ɓen e leydi julɓe tawata la yuharrikuna sakinan ɓe memminta deƴƴito kum foppo hino waɗi hokku no fanki ɓuɗe aye ɗum no woni normal no ndaara journal ngal ɗo ena hunde kaari waɗi hanki a yino hunde kaari tawata testa ko yee on o bonnama kafaru bi ayati rabbihim e ko wona ɗum ɗon si a yii hande probléme ji no wadde réchauffement climatique e ko nanditata e muɗum hino ɗaɓɓanede argument ji ko curki ɗuuɗi ko ɗum ɗo e ɗuuɗi ko leɗɗe soppa mi salaki hara ɗum hino woodi almuhim min mi yedda wondema ko ɗum ɗo woni sabu curki ɗuuɗi leɗɗe soppama ma ko nandita e muɗum kono ko limaga ko honɗum haɗi yimɓe ɓen yiltito allahu tabaraka wa ta'ala ka yewti ko wondema zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnasi liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un wondema boneji ɗin tanaji ɗin sakitike ka jorndi e ka baharu to fi honɗum bima kasabat aydi nnas sabu ka yimɓe ɓen faggitiiko kon liyudhiqahum ba'd alladhi amilu fi yo o hennuɓe konko ɓe golli la'allahum yarji'un seeɗa e ka ɓe golli kon sellal lakke seeɗa e boneji maɓɓe ɗin fiyo mettimɓe ɗum no gasa kamɓe ɓe yiltoto fiyo noon yimɓe ɓe ka yiltito e ɗum ɗo si tawi joni fof hino combatude wondema yo curkiji ɗin accu yo ɗuyte fi honno réchauffement climatique tayib la bas yo leɗɗe ɗen acce yo leɗɗe aawe réchauffement climatique la bas yo poore acce gollirede pampese ko nani se muɗum réchauffement climatique en yedda ɗum ɗo ɗum ko feeñi kon noon y a pas de probléme fof hino discutude no wadde ɗum ɗon no littude contre ɗum ɗon fof hino wakkilede no waɗe sensibilisation ji kono ko honto sensibilisation ji waɗa wondema yo jeeno accu wondema yo zakkaji ɗin itte wondema yo zina accu honno yo riba accite wondema yo ngenaari acce ñaamede yo Allah acce yeddede ko leydi honndi woni sensibilité finno ko leydi honndi yaltini wondema ɗum ɗon kadi ko jeeya ɗum e ko woni addude probléme ji ɗin kon kafaru bi ayati rabbihim ɓe yeddi ayeje joomi ɗen kala ka Allahu tabaraka wa ta'ala addi aya hollugol wondema ko kanko woni wowɗo on ko kanko mari ko kanko jogitoto nangata nde o faala ɓe addana ɗum ɗon argument ngo wonde o adda henndu o halka yimɓe ɓe inna ɗum ɗon ko woni sabu ɗum ɗo ko sesisela wonde o adda volcan ɓe inna ko minéral ji ɗi woni yaltina ka adda wo ɓe ɗaɓɓay ka ɓe yaltira kono hara hina innugol yimɓe ɓe yotuba rutto ko Allahu tabaraka wa ta'ala almuhim ɓay ɗum ɗo woni mentalité ji yimɓe ɓen hannde ka adda wo hino woodi ka naɓire hara hina ka Allahu faandi kon fii muɗum ka adda wo hino nangireeɗo ɗon hino ɗaɓɓe ko honno ɗum ɗon modifiyirte majjine haqqille ɗe majjine wondema yo Allahu acce yeddeede ko ɓay ɗum ɗo woni mentalité ji maɓɓe ɗin hannde kadi tawi golleji maɓɓe ɗin fof hay dewe ɗen ɗe wonti hannde kadi ko physique tawi ko wiyete kon gurdan ala wonti ala e dewe maɓɓe ɗen fof a yiyay neɗɗo hino juula tawa julde nden changetamo fus korka kan himo hoora tawa korka kan changetamo fus ko fi hon ɗum ɗon hannde kadi woni tun kon ko culture wona e waɗede hay gooto ala e wattandila wondema ɗum ɗo ko diina woni wonude kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i ɓay nun ɗum ɗo woni tawi dewe wonaɗe e gollede ɗen ko ni wona e gollirede tefaka si ko ɗum Allah faala e sina ɗum Allah faala ayeje hedditiɗe ɗen fof kadi ɗum ɗon hino ɗaɓɓanede firoji habitat a'maluhum golleji maɓɓe ka wi'eteno kon ko moƴƴi ɗin ɗon ɗi boni ñande yawmal qiyama neɗɗon hara eno mari compte ji ɗiɗi imo mari compte ji moƴƴere hasanat mo mari compte ji compte fi boneji ɗin sayyi'at ko ɗiɗo compte ji ɗiɗi wona e peesede ɗiɗo wallinte moƴƴereji ɗi waɗe e balansi boneji ɗi waɗe e balansi peese si moƴƴereji ɗin peesi o mali o yeehi aljanna si boneji ɗin peesi
o naji o yahi yiite ko ɗum ɗo woni principe on tayib joni noon wasanen ɗo yila moƴƴa ɗo ko neɗɗo marɗo moƴƴere e marɗo bone joni noon goɗɗo go araya tawa hino ka compte makko to moƴƴere hino ka compte makko to bone kono ɓay haray sifa makko on ko sifa ni o perdine nde moƴƴere ko waɗi ɗo kon fof himo juuli buy himo hoori buy himo itti sadaka buy kono tawa imma ihlas alano toon hina fi Allah waɗira habitat amaluhum fil hayati dunia maɗulle o yilto ɓaawo waɗude moƴƴere nden o waɗa honɗum o waɗa boneji goo tawa ɗi ko bonnay ɗum ɗum ɗo few habitat amaluhum fil hayati dunia maɗulle e nder golle makko ɗen o naada yiingo nder toon habitat amaluhum fil hayati dunia maɗulle o golla ka allahu yamira o sikka hino moƴƴi habitat amaluhum fil hayati dunia maɗulle o golla ka allah yamiri o golla no allah yamirira habitat amaluhum fil hayati dunia kanko himo andi tun himo mari moƴƴereji buy o aroya fof tawa fof bonino hande kadi ko compte goto mari ko boneji tun o mari goɗi noon ko wonno kon ton ko moƴƴereji fof si tawi ɗum no fof montama supprimama si moƴƴere ala boneji le kam pellete harayino woodi hande kadi wonti boneji tun ko bone tun o mari oɗo alaka o peesane marɗo bone tun alaka peesane marɗo moƴƴere tun alaka peesane idan ko marɗo moƴƴereji e boneji peesante ɓeeɗon noon ɓay moƴƴereji kaɓe hoolorno ko jomiraɗo inni habitat amaluhum fil hayati dunia haray jomiraɗo jaabiɓe kisan fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wasna idan min alaka men peesana ɓeeɗo la nuqimu lahum ɓeeɗo ɓe addantake balansi ko waɗi noon kaɓe hoolorino kon e moƴƴereji ɗum qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnahu haba'an mansura joni noon ɓay moƴƴereji ala fellet kam boneji hino woodi ko si tawi wonino ɗiɗi eɓɓidire kono si tawi ala ka eɓɓidire la nuqimu lahum yawma alqiyamati wasna yawma alqiyama ɓeeɗo ɗo waɗantake peese siɓɓe tedduɓe wota en pirdu gurdam meɗen ɗan en andi jaka woɓɓe hino woodi perduɓe gurdam muɗum e hoore tawa hiɓe hooli kamɓe ko ɓe gañiɓe bal hara hiɓe hooli kamɓe komo ɓe walloyta woodi hina fi kamɓe kam kamɓe ɓe daɗi jomiraɗo no woodi ɓen ɗon perduɓe itti kan e sikke ko honno neɗɗo on ka wonirta tawa programme makko on fof kanko tigiri himo felliti wondema ko e bone o woodi ko e bone o woni e muɗum idan allahu tabaraka wa taala hino ɓanginani en ɗi piiji haa laaɓi allo 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 na Moussa ɗo men jelti na fermi micro tayib alhamdulillah idan haray allahu tabaraka wa taala o ɓanginani en ɗo ko wiiɗen ko wota perdu gurdam maɗan en andi ɗo joni ko gurdam honɗam faandi ɗen neɗɗo hino mari gurdanji ɗiɗi ko faandi ɗen ko gurdam aranan ɗan ka hoore leydi ɗo ko waɗi noon perdugol sakkitiɗan ɗan ko yowodirɗum e perdugol aranan ɗan gañagol sakkitiɗan ɗan ko yowodirɗum e gañagol aranan ɗan haray allahu tabaraka wa taala noon ɓanginani en e peesirɗe julɗo on ko homɓe woni perduɓe ɓen o ɓanginani en ɓeeɗo ha laaɓi puy ɗen tori allahu tabaraka wa taala yo allahu arsiku en gurdam laaɓuɗan hara o arsika en kadi mayde yettininde o arsika en kadi ka laahara meɗen aljanna makko on haray ka tigi tigi mi tamƴini tun leere okkanoɗo on haray ko ɗum woni o hewti aray si tawi mi hewti wono ɗo on yaafoto aray ka tigi tigi programme o mi wippitumo fewn ɗo nini on tigiri hinoye programme ji hiɓɓodirɗi haray kala ko tawata faljere waɗi ga haray ko immorde am min e yewtuɗo on saabu fanɗugol gandal an saabu sowun sinande cheytan haray ko ɗum naadi faljere nden ton allahu e nelaɗo makko on hino pottiti ɗum hattirde pottitagol si sawaba waɗi ga kadi hina saabu doole an min kum maccukol lo'u kum ko saabu allahu tabaraka wa taala ka hawrindi minni ko kanko longininmi nde torimo yo yaafe falje ɗen o arsika e gollitirgol sawaba wonɗo ton on haray noon inchallah miɗo sabbiti kala faljitande ko woni e muɗum ɓay haray miɗo andi karmakoɓe ɓen hino nderga bi idnillahi taala hara miɗo wawi daragol wono ɗo wa sallllahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdik
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. نعم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومودي ما شاء الله هذا وغلتناما ونكادي عنده أناما ونترك الله سبحانه وتعالى يوضع من ذلك من دك من يندي ونجاودي بيد ونفتا اللهم أنا بعد من كنا بديتو دك كبركم الموجودة هذا vraiment ko yewtere hatun jinande modum woni ko ari do hande kadi hara yalla yobon ko buri e moƴƴude naam haray ustaden Abdallah ɓe wawali arde naam anda ɗo ɗo mari tan seeɗa si tawi hara woɓɓe no faala landade si tawi foɓɓe no faala wadde question seeɗa hara ndaara tawi naam si woɓɓe no faala wadde question tayib sartenara question o no yowndiri yewtere yewtande nden inchallah si tawi on tigui no andi e muɗum jaabo inchallah hara ma yalto yewtere men bisimillah bismillah ok naam naam musidɓe julɓe tedduɓe harayno humpitorɗen noon haray ko ɗo yewtere men nden woni hattude hannde fi yewtere bayana on haray jarni usasiɓe men ɓe en jarni kadi auditeur ɓe ɓen ɓe fof maɓɓe haray kala marɗo question no wawi wadde star 61 ko ɗum woni étoile 61 hay kono haray noon usaje maaki haray koko yowiti e yewtere nden ɗo haray yaltali e yewtere nden inchallah haray ɗo men andintina on toujours programme ji ɗin ka laawol kisal haray ɗeɗo yewtereji fof kala ko waɗaka radio ɗo tawi wuti no faala dartoyde ma yewtereji goo haray mo wawi yahude ka youtube laawol kisal haray ɗin ɗon yewtereji fof hino ton e ka facebook laawol kisal kadi haray on fof moɗon ko saɗi ko tooli ton e ka telegramme laawol kisal fi sonnaɓe hisuɓe e ka telegramme fi laawol kisal fi du'iɓe hisuɓe haray on fof moɗon ko saɗi ko tooli e ɗin ɗon nokkeli fof haray ka youtube ara yewtereji buy hino to wonduɗe e nafoore waɗaɗi ka radio ɗo e goɗɗi goo kadi ɗi tawata hara ɗi feƴƴinaka ka radio ɗo e piiji buy kadi ko ɓeyditata en haray hino ka youtube haray on fof moɗon hiɗon invita yahugol winda laawol kisal e haray ko nafoore to woni ko wonani en naam haray kala faalaɗo wadde question e ko yowodiri e nde ɗo yewtere nde ustage en yewti ɗo hannde haray hiɗon wawi wadde star 61 ko ɗum woni étoile 61 haray naam ko goto woni ko waɗi ɗo taho ustage haray woɓɓe no nennolan ɗo lande ɗiɗi kono yowodira e bayana on joni haray mi daara e ɓeɗo tawi ko no yowodiri e bayana inchallah naam assalamu aleykum ɓe maketeɓe Abdourahim assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mi salmini on mbiɗa andike sona wala to mbiɗa hiiro ɗon ustage assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ustage wa aleykum salam wa rahmatullah ahlan alhamdulillah on naala toon hiɗon e jaam jaam toon yettude Allah alhamdulillah faddal alhamdulillah min nani yewtereji ni haray labama mi weltori inchallah haray mi natnoga ber hiwra goɗɗo jasakumullahu khayr barakallahu fikum on jarama yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude haray ko ɓeɗo tun waɗi ɗo star 61 ɓay haray no gasa innama ko ber ko yewtere nden ko yewta ɗo ko haray ko ɓeɗo woni ko waɗi joni tawi hara woɓɓe waɗali ɗo e min jogui to on ha neɗo ɓayɗo min andi haray hiɗon e hoore ɗata e hoore programme ji buy e haray min hoynitana on ɗatal ngal inchallahu haray yontere hannde kadi tawi joni yontere hannde jaaɓi haray karamakoɓe meɗen go kadi haray no wonani en ka ligne ɗo inchallahu haray usage en ɓayna haray tongugol on tun haray joni ko ɓeɗo tun wonno ko waɗi ɗo e min tigui len nela goɗɗe kono min ɗo yowodira e bayana o e haray joni min sikki tun joni min acci toon ɗo hannde haray min weltanike on fof tamin tirki Allah subahanahu wa taala yo Allah weltano on e waɗa joddidin aljanna haray inchallah haray ɗo min habbiti on kadi ka radio bi idnillah haray ɗo min yaafini fota ko wona seeɗa ko addi ɗum natude kon tawi haray ko duwaɓe wonde ɗenga woni ko ukkodiri seeɗa mais haray alhamdulillah haray yewtere nden kadi feƴƴino labira haray on weltanama fota haray albarka boyi haray min salmini ɓe guure mon nden kadi ɓe fof maɓɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum salam jasakumullahu khayran haray ko miɗo watta ɗon tun haray jama on yaafoto ka tawi ko mi sartini programme ko tawara ko yowiti e mawdou on ko waɗi no mi wiiri noon ko janggana kuujo woni ɗum annagol affaire jabagol ngol lande haray ɗum koko hewtante noon mbiɗo yiiɗi accirgol ɗum ɗon karamakoɓe mawɓe ɗen inchallah haray kala noon ka tawata kon on tigiri wowli si landitama ɗum ɗon haray ko ma on tigiri jaabo ɓay ko on tigiri wowli
donc ko tawata kon ɗum ko affaire programme ji goo ɗum ɗon haray miɗo yaafini jama on hina salagol ma nettere si kono haray miɗo yaafini ɗum ɗon ɓe muño haa si karama ko mawɓe ɓen seenike ɓe wattitanaɓe ɗum ɗon inchallah haray no gasa yurmede Allah ɓay meɗen e laawol ngol no gasa ñande gol mi wawa udditugol min kadi naata jama yo lamdo bi idnillah simi hewtani ɗum ɗon haray on yaafoto hina nettere si wallahi ko kulol tum wotani ukku jama on probléme e ko nandi fe muɗum ko waɗi noon haray no metti fi wowlugol e fee diine kan haray yaltadi ke mum fof jori Allah yo Allah o sembi mon e ɗeɗo golle o waɗana moƴƴireji muɗum ɗin e joddi muɗum aljanna bi idnillahi taala haray ko makiro no miɗo hiiro heddude ɓen fof assalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah wa barakatuh on jarama ustad arayna probléme inchallah e haray ko noon woniri ɓay haray yontere ɓe karamakoɓe men naata ga kadi joni inchallah yontere hannde onon kadi on jarama batte yewtereji ɗin sabuna nde yewtere yewtande ɗo nde ɗo tun jooɗi e hay question heɓaki ɗo sowɓe e nde ɗo yewtere ko yewtere nafayde par ce que ko hunde nde fewdiɗen e muɗum nde duwaɗen ni woni ko andintina ɗo haray yo Allah yoɓɓon ko ɓuuri e moƴƴude haray min weltuke fota min salmini ɓen guure men fof haray assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh aleykum salam baraka nam musidɓe julɓe tedduɓe assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu haray no andirɗen noon haray ko ɗo wonɗen hattude hannde inchallahu haray tawi joni yontere hannde jaaɓi haray yontere hannde kadi haray en hewti kadi bi isnillah e haray nene gotoɓe men sarsanɓe ɓen ɓeɗo ustasiɓe kadi haray ɓe weltanama fota ɓe du'anama batte ko ɓe walliti komi turiki Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗan ɓe ɗum ɗo ka mandaka e maɓɓe ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata yo Allah waɗan ɓe sadakatul jariya sabuna no andirɗon noon haray kala jentoyɗo oɗo bayana e ka YouTube e partout ko yaari haray ono kadi moƴƴere mon ndenno e muɗum haray on weltanama fota sabuna no andirɗen noon haray e invitugol karmakoɓe men ɓe guine haray no wonde dépense seeɗa kono ɓay ko ɓen toon kadi ɓurata heftade seeɗa e di enen ga ɗen andi enen ga dogol ndum haray no ɗuuɗi pande e kono haray fo e muɗum min weltike fota batte ko walliti ɗon kon fi sarsangol ɓeɗo e ustasiɓe haray yo Allah yoɓɓum ko ɓuuri e moƴƴude haray kadi kala faalaɗo e sarsande ustasiɓe go kadi si no artoyde ɗo inchallah haray ɓe tigi kadi hino wawi e noddude men kadi inchallahu e au numéro 0044 79 83 28 17 16 0044 79 83 28 1716 ɗon wawi noddude oɗo hiɗon wawi noddude e ɗiɗo numéro ji ɗiɗi kadi afisotoɗi ka écran mon siɗon jentade bayana on ka YouTube ma ka Facebook haray numéro ji ɗiɗi no afisi ɗon kadi haray kala information ko faala ɗon inchallahu siko natugol ka sonnaɓe hisuɓe ka duɗal ma ka worɓe ɓen ka du'iɓe hisuɓe ɓen ma ko radio ma ɗum ko Facebook haray ɗon wawi contactude men inchallah e ɗiɗo numéro ji ma ko faalaɓe sarsande usasiɓe ɓen ma ko faalaɓe e jonnugol men ideji go kadi haray foye mum koye goto inchallah haray Allah subahanahu wa taala hawtidire fof ka jannatul firdausil ala hisna ɓengure men nden fof yo Allah subahanahu wa taala on e ɓuttinan en leydi men ndin naɓiranan en ndi yeeso yo Allah subahanahu wa taala moƴƴinan en lamɓe men ɓen yo Allah subahanahu wa taala on e ɓuttinan en leydi ndin walla julɓe wonɓe ɓen toon e kala yimɓe guinéenɓe wonɓe ɓen toon fof walla ɓe e ñammina kala weelaɓe ɓen toon ittana kala andeji sabuno no andirɗen noon haray ka men haray e susiji ɗin no toon fota ko wona seeɗa e sabuna angal moyen jiɗi haray no woodi famille ji soɓe ɗi ala heɓde koɗe ñaama toon haɗa ɗen duwa do anade ɓeɗo chaque fois hara kadi widditaki e maɓɓe toon e kala marɗo seeɗa ko fanɗi wu hara widditaki e yimɓe men ɓen ko meɗen hay mo annduɗa wu tawiɗa anndi on ɗon himo jogii pay koye miskine hoy ma aliyatima hoy ma ɗum hara hiɗo oti hino ɗa anndi ɓeɗo ɓe ala moyen few haysi ko 5 euro ɗo ko enen ɗo yawata ɗum ko 50 000 kamen ɗo kamen toon sa naɓani on ɗon 50 000 hay min na o ñaama ñiiri tew kono bete o heɓa ñiiri ko o ñaama nde ñande o haara haray woto en weddito par ce que ɗum ɗon kadi haray ko sadaka molanaɗo haray soɓe sen wallitike en yurmama e tagu Allah no Allah kadi yurmeten sen wallitike ɓe Allah kadi wallitoto en haray du'ano ɗen ɓe kadi fota sen du'anike ɓe Allah ette malayka ko du'ano en kadi haran fof on weltanama on du'anama haray yo Allah subahanahu wa taala on ukken walugol e jaam haray yontere hande si joni yontere hande jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.